Ada pusing na doy. Tira ada kepikti di TE ke dom cakik pada desa. Tapi ben di dak kepikti na. Ve lim larau pala tilu amraho dia buka kone vara piktin ge pen davara. Oh, CP Honda na buka. Kan jelas ngolu na TE nomor 10 saka. CP Honda ngua lokai tis paraka konda abu akan wah tito ade kaje penenggal CP poro ngua lebe akoi ngolu no angka 10 ke malum reni fiao ke sengadi si romo be do almat no ke sengadi ada cin chao vi in Honda loy akideng di CP Honda seporo so penenggal na buah ke buat cili Honda nenggas Honda buke ken cinca Honda te ko Honda lebo Honda saka kan urung bay ngol uno ke Honda ke alai ane ulu au sengana harus doa wa ulah ra Honda ka buke bismillah beje pemada kaun beken tirin Honda ke abu siapa poro rumah oke bismillahirrahmanirrahim enak nari gabu assalamualaikum. Assalamualaikum, Abu. Assalamualaikum. Tahu si Ipi pinga kafaan ade na Abu ni. Assalamualaikum. Mada Abu. Bau. Wala nek nuntu Abu. Mada Joko. Bau cakap. Ha? Wala nek nuntu. Nuntu tara. Bau nang petenang marung kami ya. Tamu je tari hari na buas tamu le kaman dede. Bagus tahu ke delela dong tetap kami. Lain dede dah de kewara denda mita wara rinta mada avi rinta mada itaya bu. Ana no tu da. Bagus sih. Wara madan emerah wara ita. Ne CP Honda ni aku ngango ina ke se. Inam doa. Honda urah mana no? Honda ita poro na beha ko oi. Au veli na Honda di naik kami oi. Legend de pesa je de lu umra virasa abu na po tahu Honda ya bu. An main nonton medelu de. De okay na ngami. Leve ko oi kop ina dom doa. De ba? Va kemburu pu kecerge Honda na yo. Vati tidis sama de va do buaro tahor. Yo mericu Honda no. Merah Honda kami topam waktu paun. Yo mai terima kasih Bu. Oke kunci anu nututin Pak mi morang kami topos te paun. Iya anjing buah kasa. Mericu Honda no. Iya be. Tahu Pak amo Honda nite. Nahum laba PT CP Honda Abu Semporon. Mau dam balik kan Honda ke kan nawar bay ngoluk nomor 10 cakik. Ini di TT Lakbo desa jantung Saki Seru ada nomor 10 GP dongan kok nomor 10 insya Allah insya Allah penongan mati cocokan baik di baik lewat dong apa pada tu mah kakak ni marah bisa dah gerak tablet dan lakat tu ada tahu apa yang marah dah marah je tu ditelak bo kedoh makin dah ngupa tu ditelak bo ben ada main selaku je dah ada yang koi kenal ni boleh cetek ada pusing tu tiada dah dom telak bo Mada makin dia ngupat dom teh kan ditelak bong lo. Oh deh memang keng kau mengupat ni memang tak tak. Bikin dia tak main dah imbang. Ya ada. Poda jan MT lemah dah taruh. Dia main ni, nak lagi pulang nak. Ngupat tu mah ditelak bong. Au nemte kau ni. Mada barang mada modah mada. Di modah. Dia
Sorang apa itang game? De mayra na ho kan, tayo dawara na ho. Tayo direct do ba? Tayo nomor pila kami. Manda nomor 10. Ano biar nomor 7 dito ya. De Bajor. Suruh ngawang kami din ni ete tahun. Ne, aus tayo kami. Manda nete Honda Eldor. De mayra na ho tayo Honda kake. De Bajor sorang apa itata mai? Ada metin. Bem ngadu pe. Ya oke. Andai ke kami ite ya. Eta ngilap ya dai. Iya Jor. Edangi lo ngorek ke pa. Merah kalap na ho kami dai. Iya. Oke ra. Lau Honda buat kakapune cara rumah. Alay. Aten batu loko war hadep abun ho guys. Ke war lau Honda war kuan ho pe. No. Aten batu loko grabi gero he. Ana de war kuan. Ay nay. Lu sampai lebra abun ho guys. Ngam leve oi semporo na bukan. Tiba de ko lang impi na kaya Hondan. Iyalah ay jangan ngamadang pusi we. Ay kapunet cara Honda abu akero Wal kan coki hade podap abu no guys. Tabi nila maruchili kay no. Nakambadug loko na do Honda si orkoa. Kapunet cara na guys. Disakar pokum balik kuma abu na guys. Terus dondo may lampan ho baik bangan. Be simbat dulu ko gori avali. Daw dak simbele podap abun. Kamu cara rumah. Tapi yang diraka piti cepe ko dabu. Pati disak pokwa rasa no ge. Langge hompak akin berlang. Cara. Akel pesat darakan to iba umung ge ake orma lahon dan ake abune simbele podan hodak. Pati disak pokwa abarasa no. Kuma marusai pa karorom umat doa kemudian caran mahno abu doe. Sama tirluan ka aw abu ge war law honda nakir pa boto kam no. Nambi artu tukta no fikin to abu tabe dia no kai. Ake pala rabin pa boto la nampang ako ni honda do. Ndi tira kai boto nak ke bra. Ada can malu doe. Jam pila ra ke? Ata ite magari roe. Lura magari. Beka de joko mamai. Ngayon sepe onda na seporo joko. Kapan nak cara na do? Aw law na dan haw. Ina de do. Pea de joko. Whatsapp bau. Detuna tak joko. Ala aidan kan coki abu. Bismillah. Lah sarah. Aidan kan coki podak abu. Ngabe ka abu dah kan coki podak na tebe abu. Kambadug na hodok ko na aku abu. Bes wara law hodan patay kan. Abu. Oh. De ara de akal de joko. De suku jermai wacara nona na joko. Joko. Ne. Oh. Dah, tadi. Atan to ilang kami Bila kali lam mo Joko? Ha? Bila kali lam mo? Lam oi de. Aku senuntung kami Iya, antir. Honda norba makan pila kali lam oi sampai aken kami mati pemain. Aken na lur magari kami lava mo na nang. Ngai makan lam oi sekali kami. Be Honda nang. Ha? Ano pa? Aus na tagang kami. Lau, kau boleh bicara tekai dia bukes bahaya tekai juga baru rakyat. Joko, aus na tum tara. Be Honda nang re. Pero Honda nang tanu. Baru tabe kami nak itang boy. Aura. Tabe kami nak itang. Aus na tum kami tilok ka aus na dun tu. Ano botu ko matam nun tum ne.
Gomi merva Honda nahu akem beta gomi tabe Honda nahu. Lain. Aku tapi kau biarkan abu Tabe ko na nahu re. Da aku mai kai mo gomi joko be ko na nahu si. Or may lampa mo dah kenapa? Aku mai lampa do va cara ponda nahu ber Honda nahu va si. Di warna pama tahu. Ne pata be joko. Lain abu. Ha? Ini pama dah saka. Yo SB ete Vati bagan nonton botano SBR vi mo na nahu cara ponda nahu va mo ngai blave oya kasi. Iyo. Nang ngemor meja di pahum no kami ricu. Ay. Oke, aku lapet teteren na anay na jo, ricu. Tapi ada no. Ndake abu anu lumbani Honda itake Honda itabu Moram pa foto ke Mazda Honda itabu te kepada desa Sakabu. Au? Allahu akbar. Ona te boto ke gomi hala lau. Ayo cokai ke lain abu lain abu. Anu Joko. Alai. Ona nahu ralanda ku dana pusaka ben. Ona nahu la boto ke gomi. Patasan gomi ke pahum gomi na pahum foto. Tiba demo foto munda ke boto gomi. Baring am gato. Tisipom mai hona nahu gomi Joko. Mugale lera pa mabano Joko. Anan nuntuk ngampur. Cara ricu ana nahu Joko. Di badem gomi Joko. Saburang di marusupung na davara Honda ke Joko. Tiba ka ano Joko. Tisi mai Honda nahu gomi Joko. Ina Joko. Akan ni maru nahu ini vurang di supur gagara gomi. Nahu tiba de ke Joko. Sepeng gomi Honda nahu di late via ke moi wam nahu. Tiba de ke la foto ke gomi Joko. Aku disa ke nawam gomi Joko mai landa kandeta kanake manda nahu. Gomi apa gomi tabiang gomi ake doa gomi memayar nahu memay sepe Honda nahu di late foto ke gomi. Disi mai Honda nahu Joko kalati loko rahina Joko. Abue wati kedua kali kelawin daki abue wati rabu hampir ake mada abue tahu rabu awi jenabu madam pemeganti Honda Navaras piti abue. Ano manang yaru mana Joko? Lain amam nahu lain inara amam gomin Joko ni manang maru mana. Nahu Joko tisimai Honda. Wati cau mai ringan nangin gomin tete Joko. Aina Joko nahu antirip Joko. Aina manang yaru mana Honda nahu Joko ora lau. Khusus siapa tidik tete noto wati. Radoha medadek mutidik lalu abad dana siapa noto. Pesan kita Joko. Ino anu tisimai Honda nahu. Nah, Joko. Ora vedu no te nahu lana kan. Foto kan datang gomi Honda nahu Joko. Te ando ke mai sepe Honda nahu. Ora vedu no sna kan di supung nahu tapi ano be. Mai mate no Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diringa ba veki endai bojo arok dompu. Aina karavi mena te boto karena foto ke arai cumpun di laku bote. Unang gomi empiane sepe Honda nahu le. Mulaka sepe Honda ngwa le oi gomi bla boto ke Honda nahu. Anta be unede. Syukur landa Honda nahu diringa pita do ni. Arai cum butah di te ke Honda mune siake. Di dau gam dai ke. Karena boto ke rai cumpun di lau te kan veirun karena tirvara piti rahanu bebendan di te kaina. Oke, sekian diri nggak bendai bojo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.